Rudal tandan Iran ditembakkan menggempur langit Tel Aviv di malam hari. Dilansir dari Fiori pada Sabtu 28 Maret, rudal tandan Iran itu menyebar di atas langit Tel Aviv. Belum diketahui pasti apakah rudal tersebut berhasil dicegat atau lolos dari sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Namun sejak konflik dengan Iran dimulai, sejumlah rudal Iran berhasil menembus sistem pertahanan canggih Iron Dome. Sejumlah wilayah di Israel porak-poranda selesai terkena hantaman rudal איראן. כן, אין. הנה עוד אחד. עוד אחד? הנה. זה ממש וואו. קרוב, מעל הראש. ממש קרוב, זה עלינו פה. זה קרוב וואו, זה קרוב. למה אין אזעקות? וואי, למה אין אזעקות? זה מלא פיצוצים. וואי, זה סימון הבית שלי. הספקתי לצלם. היה שניים. זה מתפצל. הנה זה התפוצץ. ברור, זה קרוב. וואו, זה מתפצל. ברור. הוא מתפצל. ואז בטח אבל אין אזעקה פה. אין אזעקה, לאן זה הולך את עכשיו? זה אזור ירושלים. זה נראה ירושלים, זה נורא של ירושלים. זה הולך לכיוון מזרח, נכון? השאלה היא כמה זה, לאיזה מרחק יכול כן, אין. הנה עוד אחד. עוד אחד? הנה. זה ממש וואו. קרוב, מעל הראש. ממש קרוב, זה עלינו פה. זה קרוב. וואו, זה קרוב. למה אין אזעקות? וואי, למה אין אזעקות? זה מלא פיצוצים. וואי, זה סימון הבית שלי. הספקתי לצלם. היה שניים. זה מתפצל. הנה זה התפוצץ. ברור, זה קרוב. Presiden Donald Trump sesumbar mengirim 10.000 pasukan darat Amerika Serikat tambahan ke Timur Tengah, bahkan Trump mempertimbangkan rencana invasi darat ke Iran. Terkait hal itu, India menilai sejatinya Amerika Serikat belum siap melakukan invasi darat ke Teheran. Hal itu disampaikan mantan Kepala Badan Intelijen Luar Negeri India yakni Dulat, yang mengatakan rencana invasi darat ke Iran akan sulit diterima oleh publik Amerika Serikat. Dulat menekankan jika invasi darat dilakukan maka Amerika Serikat harus siap menerima peti mati. Mantan Kepala Intelijen India itu mengatakan bahwa Iran sedang bersiap perang untuk jangka panjang, sementara Dulat menilai Amerika Serikat selalu meremehkan Iran. Padahal Dulat menyebut Tehran memiliki dukungan dari poros yang kuat yakni Rusia dan China. Di satu sisi, Pentagon sedang mempertimbangkan untuk mengirim hingga 10.000 pasukan darat tambahan ke Timur Tengah. Pertimbangan ini dikatakan selesai Trump menunda serangan sektor energi Iran hingga awal April 2026. Garda Revolusi Iran meluncurkan gelombang rudal ke-82 dalam operasi True Promise 4 dalam perang melawan Israel dan Amerika Serikat. Rekaman yang dirilis pada hari Kamis menunjukkan pesan yang ditulis pada drone yang berbunyi, "Wahai Iran yang terkasih, jalanmu akan terus berlanjut dan tidak akan berhenti." Rekaman itu juga menunjukkan sejumlah peluncuran. Tanggal dan lokasi rekaman yang dirilis oleh IRGC tidak dapat diverifikasi secara independen. Sementara itu, Israel melaporkan suara siren terdengar di beberapa wilayah, termasuk di selatan Laut Mati. AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari. Teheran membalas dengan serangan terhadap aset Israel dan AS di wilayah tersebut, dan konflik kini memasuki minggu keempat. Iran telah melaporkan lebih dari 1.500 kematian sejak awal perang. AS telah mengkonfirmasi setidaknya 13 personel militer tewas dan lebih dari 200 terluka, dengan sekitar 2 lusin korban jiwa diakui oleh pihak Israel.